Qo'zi bag'lan suvusunda Aqto'q degan suv saqtag'ich qurishimiz kerak bo'ldi. Agarda o'sha suv saqtag'ichni qura turgan bo'lsa, Xo'jand shahri, buna haligi Gafurov shahri polностью alardan iche turgan suvisi почти 100% bizga tushyapti. Biz bo'lsa o'shalarga barni ag'izib qo'yib, unchiqmay o'zimiz talalarimiz qurg'ab жатadi. Noken rayonundan, Jalovat oblasidan, Intimaq, Uchqo'rg'ondan 1088 gektar yerni beribdi. Bu degan bayaqi Osh-Bishkek yo'li bilan ketayotganda Nokenga kirganingizlarda hozirgi Osh-Bishkek yo'li dag'in. Murda o'sha O'zbekistonda bo'lgan ekan. Komprovatni esebinden bizga o'tkazib bergan ekan buni. O'qib turmaysizlarmi meni? O'tkazib bergan ekan. Tak. Hurmatli tuğanlar. Yosh bolalar, jo'tirg'larchi, пожалуйста. Andan keyin Aqsi rayonidan hurmatli tuğanlar, o'sha komprovatning 4127 gektar yeri qayerdan berilgan sizlarga men aytib o'taman, o'sha bilib olingizlar deb o'taman. Sizlarga qana kerak, komprovat bo'yicha so'z yurib o'tadi. Qanday kerak emas sizga? Qanday kerak emas? Barimizga kerak. Bu mamlakatning ishi, bu barimizga kerak. Tak, Aqsi rayonidan hurmatli tuğanlar, aeroport, Aqsi rayon aeroporti. O'sha yerdan Kerben shahri bilasizlar. Kerben shahri aeroportdan 401 gektar yerni o'sha komprovat esebinden biz alganmiz. Bizning yer bo'ldi. Uchastik Jetigen degan uchastik bor, o'sha yerda Aqsida 113 gektar yer. Uchastik Padishahtada 5 gektar yer. Uchastik So'g'atda 52 gektar yer. Alem Alabuqada hurmatli tuğanlar, Alabuqa rayonidan Ajek degan uchastik bor Chustda 1307 gektar yer algan ekanmiz. O'shanda o'ltirib biz komprovatdan esebinden 9 cho'ng uchastikni olibmiz. Bardigi birigib 4127 gektar. Endi bunday bo'lib o'tadi. Men bunday ko'rib o'taman hozir. Sizlardan bunday emengerdi, o'yinlardi, men dag'i janaqaday turib odamman-da. Jo'nlakay robot kelib sülüp o'tgan jo'q-da bu yoqda, to'g'rimi? Turib odamman, barini sezib turam, bilib turam. Men osmondan tushgan bir ömür bo'yi cho'ng bo'lib yurgan odam emasman. Sizlarning arangizda o'sgan, sizlarga o'xshagan diyqondan 11 balaning orasida o'sgan yigitman. Tak. O'shol men atamdag'in baya bir bala aytib ketdi-ku, atangiz apangiz deb. Men atamdag'in ömür bo'yi diyqon bo'lib 11 balani cheka peshne terimen o'stirgan. Apam 11 balani to'ra batrene bo'lgan. O'shonduktan men alarga so'z tegizgim kelmeydi. O'shonchi sizlarning o'yinlarni hurmatli tuğanlar, hurmatli el-yurt. Men bilib sezib turam. Komprovatni berbeymiz, ushu oydan qolsin deb o'tasizlar. To'g'rimi? Yemi o'qib turinglar. To'xtab turinglar. Yemi o'qib turinglar. Hurmatli el-yurt. Ma'qul. Men ushu sizlarning Qurshab elining, Qurshab jergesinin ushu qalosin biz chetga qolmaymiz. Sebebi tuğanlar. Biz sizlerge o'xshagan, sizler shaylagan, sizler alıp kelgen, Allah Taala'nın buyruğu menen sizler alıp kelgen biylik biz. Biz asmandan tushgan biylik emas biz. Je biz bo'lsa bir basıp algan biylik emas biz. Sizler bizni o'zinglar alıp kelgensinglar. O'shonduktan hurmatli tuğanlar, eldin talabı, eldin bugungi kundagi surosi biz uchun eng negizgi talab. Komprovatni bermeyiz dedinglarmi? Komprovatni bermeymiz. Bo'ldi. Buni. Yemi komprovatni bermesh uchun o'tiringlar. Komprovatni mana men ma'qul bo'ldim. Komissiyaning mamlakatlik komissiyaning to'rag'asi qatori. Komprovatni ushul boydan qoldiramiz. Hozirgi boydan. Komprovatning ustini jana granitsa qilib, o'sha granitsa sizlarniki deb O'zbekistonga o'tkazib bermaymiz. Tak. Yemi qolgan ishlarimizni biz Aqsida, Alabuqada, Batkanda ulan devraylikmi? To'xtatib qo'yaylikmi? Ulan devraylik, to'g'rimi? Mana bu. Yemi hurmatli tuğanlar, bu masalani endi uchun men aytib o'taman. Bundayda komprovatni berib chechildimi? Chechildi, to'g'rimi? Mana komprovatni berib chechildi, bo'ldi. Yemi
Компромат боюнча мен bir-iki masala aytып bereyim sizlerge. Так, muну urup koyuңuzдар. El aytып atabı berбейбиз деп. Значит бербейбиz. Бул силердин жериңер, бул биздин жерибиz, элибиздин жери. Компроматтын эми ошибкасы, мунун катасы туугандар. Качан болгон? Компроматтын катасы, урматтуу туугандар, ошол жылдары бул эми мындан 50 жыл проектировка башталганда 70 жыл болгон экен, 60 жыл мурда ушул нерсе болгон. Мына азыр биздин сууларыбызды алып келип аткан сууларыбызды бuyактан Яссы, тияктан Карадария, тияктан Куршап, мунун баардыгы компроматка коюлуп, топтолуп, анан кийин Өзбекстанга кирип, Өзбекстан өзүнүн тиричилигин кылып атат. Туурабы? Мына эми ачык айтышыбыз керек, болуп аткан нерсе. Бирок компромат бүгүнкү күндө туугандар бизге ушул чекесте жашагандарга эмне пайда берип атат? Эмне пайда берип атат? Айткылачы. Пайдасы жок, туурабы? Пайда берген жок бизге. Эми мына 50 жылдан бери отургуздар. Мен эми мына экономикалык жагын айтып атамын. Астындагы жерди же пайдалана албайбыз, же үстүндөгү сууга эч нерсе кура албайбыз. Экономикалык жагын айтып атамын. Бизге пайдасы жок болуп атат. 50 жылдан бери ушинтип келатабыз. Эми дагы 50 жыл, эми дагы 100 жыл ушинтип турушу мүмкүн. Башка эмне кылабыз? Айткылачы. Бул нерсе отургула. Отургула, эми укпайсыңар эми. Сөзгө конок бересиңерби жокпу? Эми мындан ары туугандар, ушу ойдан калтырабыз, ушу ойдан дагы деле тура берет. Мейли тура берсин. Мейли тура берсин. Так, эми биз эмне кылабыз? Биздин азыркы күндө Кудай буйруса чоң-чоң пландарыбыз бар. Ошо компроматтын мына силер айтып аткан жер бар, астында, суунун астында. Бирок анын 4127 гектарын алып койгонбуз, 1300 гектар жерибиз турат ошол жерде дагы. Эми ушуну биз айтылбаган көп нерселер бар. Эми бардыгын ачык айтсаң, азыр мен сүйлөгөнүмдүн бардыгы коңшу мамлекеттерге жана башкаларга кетет. Ошондон көп нерселерди мен мындай ачык айтпай турган нерселер бар. Аны мен ачык силерге айтып бере албаймын. Эгерде шайлоо болгондо укмуш айтып бермекмин анычы. Азыр шайлоо эмес. Же мен бир оппозицияда болгондо, же бир жанагыдай бир иштебегенде укмуш айтып бермекмин. Бирок бир нерсени айтайын. Мына биздин Яссы дарыясы. Яссы дарыясы туугандар. Биздин мурда эле Союз маалында проектиси бар экен. Азыр ошону биз дагы даярдап атабыз, кайрадан алып чыктык. Жаңы технологияларды киргизели деп аракет кылып атабыз, кыргызып гипрозор менен. Ушул Яссы дарыясын жогору жактан тигил аркыбетке ыргытканга. Бул бир. Андан сырткары, могул жерде биздин Карадария, Куршап дарыялары. Биз эми азыр мына жерде жашагандарыбыз, биз суу түгөлүп, суу аягына киргенде ушул жерде жашап атабыз да. Бирок сууларыбыз биздин тообуздан башталып атат. Жогору жактан башталып атат. Канча жүздөгөн километр, миңдеген километр басып келип атат. Ушул Карадария эмени, мына Куршапты. Буга дагы азыр уже команда бердик. Кудай буйруса, быйыл жылдын аягына чейин кайсы бир деңгээлде проектси даяр болуп калат. Муну биз кыйгаштатып алып кеткенбиз. Себеби биз мына акыркы 30 жылда бир дагы акыркы 30 жылда туугандар, бир дагы водохранилище да курбаппыз. Бир дагы ГЭС да курбаппыз. Бир дагы же мындай бир чоң бир сууну элге жеткизе турган, талааларга жеткизе турган бир да проект кылбаппыз. Биздин сууларыбыз түздөн түз эле аккан бойдон эле ушу агып ылдыйга түшүп кетип атыптыр. Так, ошон үчүн ушул маселе боюнча азыр чоң проблема көтөрүлдү. Мындан 3 күн алдын биз баарыбыз чогулуп, керектүү жоопкерчиликтүү адамдар, премьер-министрде ушул маселелерди талкууладык. Кудай кааласа, бул маселе уже башталып атат. Андан сырткары Баткенде көрүп атасыздар, чек ара болбой, чек ара бүтпөгөнүнүн эсебинен тажик туугандар менен биз жакшы жаман айтышып, өйдөлдүй болуп атабыз. Биз чек араны барып эле монтип тартып эле бүтүрүп алабыз деп ойлобойбуз. Андай болушу мүмкүн да эмес. Ошондуктан Тажикстанда азыр 3 чоң проектини баштап атабыз. Биринчиси Лейлек районунда Бешкент айыл өкмөтүндө кайсы участок эле? Лейлек Козу Баглан суусунда Ак Тоок деген суу сактагыч курушубуз керек болуп атат. Эгерде ушул суу сактагычты кура турган болсок, Хочент шаары
Muna haligi Gafurov şahrı polностью alardan içe turgan suusu почти 100% bizde düşüp atıdır. Biz bolsa oşlarga barını agızıp koyup, unçukpay özümüz talalarımız kurgap jatat. Tak. Muna uşul masele boyunca, urmatlı tuğanlar, keçe günü emin summasını aytpayla koyayın. Hökümetten akça bölündü. Proyekti baştaldı. Al proyektini bir yılda kurabız deyip biz tapşırma verdik. Uşul yıldın sentyabr, oktyabrına çeyin proyektini bütürösünördü. Akçasını çeçip verdik. Hazır çıkıp oşol yerinde işlep bizdin proyektöröştükler proyektini kurup ata. Kuda kalsa endigi yıldan başlap oşol yerge Leylek rayonun Kozubağlan suusuna, daryasına Aktoğ su saktağı için kurabız. Eğer de bunu kurup alsak biz granisadan şöyle çeçeriz tuğanlar. Kuda kalsın. Ana sırtları Batken oblusunda dağın bir iki çoğun proyektler var. Emi bular hazırınca proyekt boyduğunda turat, söz boyduğunda açık aytay. Bular akça bölgön jokpuz, biroq biz aytıp koyuşumuz kerek. Aytıp koyuşumuz kerek. Kadamcay rayonunda Soq daryasında Bürgöndü kanalın rekonstruksiyalaşımız kerek. Oşonda Bürgöndüge toluk su çıkar. Ana sırtları Batken rayonunda Soq daryasını Tekesekirik kanalın kuru boyunca dağın dolborlar var. Biroq bular dolbor boydan hazırınca turar. En negizgi mesele, iki mesele hazır baştaldı. Bu birinci Жазы daryası boyunca, ikinci Leylek rayonundagı Aktoğ su saktagычы boyunca. Kuda kalsa uşulardı başlap işke kirgizip ola turgan bolsak, özümüzdün kakırap жаткан жерler suga janagı su jetet. Ana montip karap turup köp kılıp suubuzdu agызып başkalarga бербей калабыз. Ошон үчүн туугандар ушул иштерди жүрүп атат. Алар чечилгиче туугандар. Мына силердин каалооңор менен, силердин ушуган элдин талабы менен, силердин талабыңар менен биз Кемпирабад суу сактагычына тийбей турабыз. Урматтуу туугандар, мына мен сууга салып коём. Урматтуу туугандар, урматтуу эл журт, эми азыр ана аталарыбыз отурат, апаларыбыз отурат, күн ысык. Барыбыз мындай бир маселе менен топтолдук эле. Бул маселе мына Кудай калса чечилди. Тынч болойлу, ынтымак болойлу, бири-бирибизге кара сөз айтпайлы. Мен ушул жерге отурган аталарыбызды, апаларыбызды урматтуу эл журт. Мына мен жөнүндө канчалаган ар түрдүү жалган ушак айыңдарды, ар түрдүү нерселер таркатып атат. Мына кече bir 3-4 gün bir hafta oldu. Taşıyıp tigel Dubai'dan üye alıptır deydi. Dubai'dan kança milyon dollarga üye alıptır dep çıkarıp internetke jayıp anan janagı atayı ушундай ушакка алынган адамдар ушуну жеткизип атат. Урматтуу туугандар, урматтуу эл журт, мен силерге айтып коеюн. Жакшылап угуңуздар. Ооба